malan Nueri na malawi ka yandial ne diala kontilen ka roi ne gwasame atukon ke tin bi yandiala loja ka jan live video me video link kon men tama gore jan o baye teach no ka tede bawo ka tin kon lat korodian ta danen chi dech jani ki dech kirma yadit SSPDF ta dana shika doran shika bentin gaje ko kan doran ke okay kan ulang kan kap kwa law na ke jo na ke no biare wich kan tele man me sha yot ba cha jun ke bia okay cha jun ke biare wich no ba yukula tech kan you take ka tech me jiram jidit kan on 90 b channel dongo den channel yam ko ji gor jen o jin der subscribe ka de notification bell der je twan ko de let ti de kan chamala shup ka ji tida tinmi check bi shulo banam go de garping gwasmo gwanter misikon te kor keje ka sharu dun nak yanaje ano ka tel togo no shew le bel le tok dong shaji moy ke yo ka pin ke te kama jimo ano sharu nak okay she nak she george ano she jore goch ano mi she ku le tok tama lo she go jabe gujen wo dere jipal ka kor gwaden be bi garping gwadamo okay murai kon ka tada len ngwana rodin ka ja tama rei wich ko lang ke nasser no ka tibe ba jamat ala gwanter che bereda already cheben chana che ko kok pam mu to ko gwazen be mu we kan akan ke jo nyok rei wich ko lang ko ngata jen wo shikan bo kan nasser mo ko kan nasser buka wo karek me buka la kont wo ka bi kula shubrei wich gwata dan bezen bedetin bani injen ulang so it mean bu ulang bela bes kake ma jag ulang ko charge bu cheng ne ko lan wore akel so misha tuogo nono chete right now bike base bikana lat ko ngai kana gwana wo something coming to them ngai kana ja gwana wo chebu gwa ka bu korba to ka so bikana ja ka base santama okay ne de ko lan wore to ko ulang maybe dong bana chenga kot ke bana chenga di I don't know but what I believe she ulang ke liu cha kebo ano dine SSPDF she ulang ke liu she tiayo aba chonkel kane de shikanak no okay anyok biya ngaje me dane show da larin wo shiga tisha nan pa etiye mugwan teru okay can you negotiate number 1 ngaje jenana report e shikana to gone de kontila jang kamala kal e kane shine wulel chinei de ulang chine kef chine ulang chine kef by the way de kalaro shinero link jewach mugor kon mugwa de ka laro ne chinero link jewich that's what they supposed to be saying chikane larno ay ishine wich ulang chineka when you can make kana can change tel man mi cha yotene ken adobe di kan la kap ulango no ulang kan kana kap chaka allow no big breaking so question na mi chikane kularno ulang chineka anga mi chikinyin another thing in the content cha kokit and content te kelke kan SSPD abati guyena gwano shay buluj ko gwasan be ko sa believe ajen la jangale no kajen special tet ka loinap jin yuro jako jiram kel mi chunga kel ngeda jinda mara mo ke wever me te kelinga kamo ba jiluch ne ti chicken buko biko betek chicken buko biko yebetek biko ko biko yebnak ka ba kanak so jen ta dandaten ken ka ti cha kong ka already kare akong naka they will try their best no big you please ka dobra ni please ka mo ken ye yo kam yin yete kam kan yete diala kono dong de lo yunda teza ka but in the end the day big took bialo ni re kore me kaka so problem buto gene miwe kume SSPDF mo ka gien a woken nasal woken mak ete ge base munan kana tongomi kiete kani nan kan de ni mamure mugoten ajan do badana bulang batereri ka keje ko kan de ni kon chikan be jenya long ka jen weje chal ko mawulang a chan cha ko kok bane ene de kon ye ko ko te ulang point tel ne tin wante tin right ko ne te ni kan de ni tin karo den kan ne kon tin chikan mo ke yo
so please minute right the gore pin gwada mo pin ka comment section gujede ba ken pudi no she biari karamishi anyen so she ade gujeno bikaren cholurun ka duptin jek te konde churi lat ba ken okay agenda na gore de nyoy kel bete mal